udah lebat dikit atau le, masya Allah seksinya kok. Lekula teman macet gara-gara pargo ini gede bering. Apa canggula haram? Kini bini an gasa kalam pun ketot wah joget. Kula lebat ni kan taraga pengajian. Kula serba repot. Aceling kula haram. Tak aceling eman. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya hadir dari bersalamat takabir. Thank you. Iman dan melakukan perbuatan baik ala kau bagus kau leben ajunan. Kelakuan bagus napa? Napa saus? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan merendahkan perbuatan baik sekecil apapun. Karena kau leben ajunan tak oning. Kelakuan bagus saya kak dimah, saya terima. Bisa saja kelakuan saya tak enak kerena saya tilen jalan masuk suar. Saya raja terkadang tak terima. Sekeni terima. Anapa mak senikah? Orang ni kamu lakona raja gempang sombong, gempang ria, gempang ujub aroma saja abang ibadah. Makanya banyak kelakuan kini ni kita tilan jalan manusia ni keselamat. Di Bani Israel ada seorang perempuan yang tiap malam melakukan zina. Kebetulan dia pelacur. Keng gara-gara nginumi patek sekalian. Allah mapolong para malaikat. Ishhadu ya malaikati inni qad ghafartu laha. Saksi aki malaikat reng bini seazina ben malam reh. Biko isapora tu sana. Apa sebabnya? Gara-gara nginumi patek sekalian. Keng tak langkong jak balik dia. Oh mun dia kana mayu kok bu patek kok. Jangan benih jenika. Maksudnya tak bangki kelakuan bagus eka di masih terima hadirin. Nggih. Makanya Allah kau bagus nikah. Cak entengaki, cak kabalang, cak paburung meskipun kelakuan nenek kini. Tapi nikah benih untuk amal ki. Dekimpan pah yang kuiding amal nikah. Cangglok secara mama kini cak kabalang karena tina makining saya bulat ya sepenting ikhlas iko. Le saya ibu sepenting ikhlas. Mun saya ibu tak ikhlas mate boy ibu. Le cak saya ibu pakai abahas ikhlas. Cak dengan nemu tak bunga hilang tak susah. Pai pergi ke masjid le tina makining didik sepenting ikhlas. Ya mun saya ibu tak ikhlas mangkat pun ada kala. Cak le saya ibu. Cak makin jember kota kemi 2000. 2000 coba lampian kemi majar saya ibu mun tak ruah kemi separuh ya. Separuh naro keceng kemujan dia. Cak sarana gelung. Jadi mun amal ya mun bisa banyak-banyak. Masalah keng mampu na sakoni ya sakoni. Keng mun bisa banyak ya jadi didik takut karena kan rap-rap. Bah, mun ring lambak orang sedekah nikah lebih ring mujan nikah. Apa napa? Seneka hadirin. Matura nikah tak eman gak diman. Nikah kan matura kabeh kan ki. Kan pada nikah matura pian matura. Cuman gula matura negeri pian matura swasta. Pada matura nak. Bagan nang ki potongan ni kan pada kapi. Mun matura magi dem mai tak kira campur klat coklat pada ben senegumik dia. Enjok tat bede sepote MS glow mi tak bodi ya. Ya mun mangkin bokor la bede pesen mangkin ki kan. Ki pesetan dia hubungan ben mekar melegi ya. Hei. Termasuk jemaah ana mekar kan to nikah. Alhamdulillah. Mi cek pada ne ben se bengkalan ke kayu. Pada huk make bengkalan makin ring bini tepo temuana. King le era celeng. Neka se bengkalan. Semuana potele era celeng neka se bengka. Mun se mujan pada celeng kabeh. Dikebayang mbak mulai nak ni. Yang mun sing mbak janda elang ka gelek. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
mun lambek ni garing matura baik sebeda matura baik sebeda kantoh mun kocak kelakuan bagus takgung tanggung mun asada ka lambek sedekah rambing emlaki anyar pahe pare ngaki bener lambek ni kada dan pada hal kirat melarat lambek laib melarat pese tak beden mangken ki laib keng lambek ring matura ni ka baik sebeda jember sebeda matura be lambek lemah lembah tetel tak ide bagi kamade jaya le eman becit tak ide ki kama lauk yak lek deer tak yabi beda pelotan tak ide be kama berek yak lek lambe ki melarat mangken soki au be ko tu ne jen soki ne kejen lambe yu lambe ki melarat sampean lambe ki tak andi apa-apa sampean lambe tetel ebeki becit ebeki pelotan ebeki mangken eba soki bi Allah pah eba kelar melek kulkas lambak kilo andi kulkas asadaka jen soki kelar beli kulkas alhamdulillah apa nak boleh becit cek makin nasi kulkas mun tak yabi sing Allah masuk cercetak ki kapir bu tetel masuk becit masuk tutul masuk oleh seminggu metu kembang pah keluar bu tombuan tombu kolat bung kana gedang bung kana nyior bung kana acem kapan ada banyak butong bun aja pakai bagi kama ada jadi le eman takok rosak kok beni takok rosak lotto lak nare yu akan bi tatanggena mate tatanggena racun saya bagi dia lah harusnya makin kaya itu makin lambat iya jan lambat maksud aku ya nanti nara aku lah ngerti je anu kakek Palta anu ya lega ke sapi datu banyak. Ya lega teko ki agem ya boy gelu. Ada kok mun mereceng ni benih keng dak remar ya. Jagla. Siapa pernah tak acara gelak tu? Cak begitu TMC ki pun kok ceramah lagu. Wahai berengak ke kapan di mobil acara yang kita tunggu-tunggu. Aduh ya Allah itu oli gula baru makin nega ceramah budaya gak haram semua lok teman apa cacen dek aku mikir magi saya baba je bu aku luanding kakek saya kami dek on apa tang kijak mun ring lambe ki ring melarat roh kacang lambek mun nabu ada tuli lain ni bagi kiai ki kan jagung lambek mun tempo namolong tuli lain ni bagi kiai mangken tak langkong sepora napa na boleh kiai cek maki aja mata milo tebes lagi di talon setebu maki kacang ben jagung tak boleh ke rumah langsung jual dari alas setiene ya Allah manusia cang kula jan soki mi jan senika lambek mun asada ka akalam pi melaki anyar apa bagi ke kiai mangken mun bagi ka orang joking lolok peratu ya lek bagi kama ber apa bu miang lek kok ketet mun kaki miang mikiring ma ber miang yu tetering ma ber koleng yang ku koleng berekai bi kakek ya yang ku tipi miang bagi ka orang maksudnya kaki jadi remah mun bagi ka orang bagi segenteng ruah ya Allah segenteng napa boleh bagi orang cak yang ku ya tipi eman pai tampe lumari nak man pai man kai di andi sabe tak sempat ngangkui mate tulat tak mantoman sekali kapan mati bi anang bagi kau orang bi orang tak yang kui tako kalampi nareng arap cek bagi ki odin kalampi je kakek betangki bu tanya aki bi kancana tak yang kui bi tako nak kalampi nareng mai kalak bi ya perasaan tak kalak nak eko perasaan tak kalak kan tak nyaman kalak ki yang kui tako tak yang kui dak remak beti plastik sabak budi dan lumari alhamdulillah bi teko sekalebun oleh seminggu pahabang lobang kalam bina pahatotoran embung kaki amit ke rumah eko masa bi iya kalam bina pulong kapi bongki pada kesempatan kelak kotornya ki mun lamate kula ben sampian
anak ben bini kompon pele secau sosol sabe kalencak bungkol kakopuran mayit pekol tunya banyak tada senyantol etina torot bungkol marketunya mayit tokol anak arep bu colok apol po. Pongki beda kesempatan ki, pongki beda kesempatan. Ya tak kutu banyak tapi alhamdulillah imujan tak ku betir. Pada saat ini masjid mengadakan maulid Masjid Hidayatullah. Napa artinya? Kalau masjid mengadakan maulid berarti masyarakat tekeng be lambe kapi. Amin koyu. Bo cengeng cek padeng aja tak nyumbang sekali kaki aja. Jadi orang meminta piapi ngalak samar ro gelu. Mun masjid abadagi acara ni kununjuk aki masyarakat dalam ben kompak amin. Kenapa? Masjid ada si Andi bener. Mun romana orang si Andi acara biaya tanggung bi si Andi Roma. King mun masjid si Andi acara saya rasa nanggung mun beni kula ben sampean. Nyumbang napa tak nyumbang? Alhamdulillah kan samar bagi kita beri kor ngucak nyumbang dah ya. Enten nyumbang nih kalau kudu PC nyumbang nih kacema beda nyumbang PC ya tore saya tadi PC nyumbang beras pada beras tempo larang gentelok second ya nyumbang lakok pada nyumbang lakok beten tak sehat nyumbang kerenaan abri pendapat tak ada bisa PC tak andi beras tak ada lakok tak bisa ngerena tak tahu entar nyumbang akan bu nyumpeng jelo apa beh sampian entar mangkene kasumbangan paling raja Khalil Yasin belu ngecem ke Jember keng make belu ngecem de bangak kantok mun sampian tada entar kula tak kira acara mayu terpal yampar kotak siapa ki kapipon kula datang tolal badru alaina depak dena dungka-dungka de jauh bagi de orang acara maki iya kula. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang tidak terlihat orang bun barak bah ngocak apsaap kok. Jadi sompengan sepaling raja sampian ni kamangken tina mah kita nyumbang PC tina mah kita nyumbang beras tina mah kita nyumbang lako sepenting entar berkat ngalak telok kan ya mun ngiba anak dua kan telok berkat dawung ya kan tak apa-apa cek lekar sedaki kesampian dia lo bapak terima abi Allah amin kurang 15 menit lah lagar mun ala benreng bini kan kapan para turun apa kurang deh ya bah pengajian maksudnya pengajian maksudnya pengajian nah buki kan maksudnya kurang abid kan Pak abid tuh mayu iya pengajian nah mayu Pak abid apa tinggal minta sampian cek ko beter gula jauh gula kalau sampian ki semangat ya tore tak napa ki tak napa siap sampian 7 sampai pukul 5 sampai pukul 6 siap tak agulian sampai pukul 6 siap 7 sampai pukul 6 jak agulian kau gik mulia mari nak agila 7 mentak 3 pukul 6 lah ngeneng dai dente ya pon jadi kalau yang menjadi pembahasan boleh mak lihat online nikah
kalau yang menjadi pembahasan itu adalah masuk surga, bocah kobater satu aja saya hadir ni bekal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ana sebab Allah sadamu innal ladzina